mpaye wie yensia de kakra ento enra de no nso so konkron endarete wakwan wajene tuo baby a wobekọ minim ebia na woti ne suo minim bia bro so so dia kun let e kano yentumi nye wa bra afi wo mana me tuo nyina oh Jesus I cannot do without you. El Shaddai, ona woman many a me pe. Onu fue se minya wana kamewu. Adi biara ni wa minyo. Seni ebe ya me so weni. Medo wa go si wo wum. Medo wa go si mi wuda. Medo wa go si wo wum. Medo wa go si mi wuda. Nyame Papa Abranti, yes, your friend, and Yamichi. Cemetery one, I'm a trouble. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Oh, woman, many a me pay. Oh, many a me too. On the way, Semenya one, come the woo. And if you're anyone, Mino, send your bayam as so many. Medoa could see you. Hey, Tita, Medoa could see me would die. Medoa could see you. Papa, you alone. Okay, and a crepa. You alone, I'm my song and my shield. You alone, are my heart and my desire. You alone, are my God and my King. There is nothing I wouldn't do just to please you. Aborona ya pa honsima aduasa baako. Enra na yakenkan bibi kakra free Joshua chapter 13. Eyimu aye baako ede ba form. Joshua chapter 13 verse 1 down. Sorry. Joshua chapter 13 verse 1 down. Na Joshua abo akokora na odi emfie pi. Na Ewurade eka kire no se wabo akokora na wadi emfie pi. Na asase a akase obefa no edoso bibre verse mienu verse 2. Asase a aka no enie Philistine for asase enyina ene Jerusa nyina akekada wanimu a esese ukofa asase na udiso. Nyame ne ka kire Joshua sawo bre nyame frɛ ne de na nante tituama na man twa Jordan ye enema pi ba kai na asase na esese omuduru ho no ne nyame hwehwɛ ene ne tirimupo ene de ode ama wo mu ahye wo mu bɔ no opese wo mu duru ho. Na Joshua ba akokora ti ofi se ba bia wa ye duru no kra de enough eye ma no enti ba bia wakɔ akoduru wa brabom no eduru bia ye kwa ye bɛn wonyame woni pa bia ba bia opese wo de wo kro
memetie mint determine me nyankopon barono de obetimi a kire me se baabi ode me kro no edu baabi a ode wo kwa baabi a wo hye wo boso opese ode woduru no oha obetimi a hia wo amane betimi a hia wo esu betimi ato nanso wasan hye ne bo Joshua chapter 1 ho no se de me di Moses achi no Joshua yenam Joshua na yeden me mani ko benkuma na ase nifa Joshua so bo modern eduru bia na enye easy eduru bia eyankwala na woni wa motia wo maid ni wo house boy ni dwuma wo nyame di dwuma die bia hye wo nsa tia wo tia se nyina because of purposely because nyame pese wadu yet can afford ni pa bi kodru baabie but edru baabie a wan hwe yi a ube break it se wo kokuma se na kodru bia nsa wo mana se wa kodru nkoko na da bia nyame aka kire so wade wo kona onuru ho se o baabie a madri de menim se mawie because manya de wo se minya nyame se Joshua Mary realize sa because baabie me pa se me de wo bedru no baabie nyame pa se odo wo ba ni edru no ebia na wako primary school watimi akwa akodru senior high akọ Jesus ikọ na nimu a ebia akodru say university we say amebe kra kabra foto don't wapem ho no babia nyame pass wode wukuru ane wo man bedru no munya nduru ho oyire unuru ho kra enti Joshua de no office babia wodru no eyema no wonyam se Joshua ayanu kure trodo wabakokra de ampa enukrodo pa se eniema fa wani ase no obi adadi ema obi ehunu enukro pa se wo hwe se de okro de yawa wabemo yabu but aware no ewrande ankasa koso kwem kanso mko Yesu okobisa nze last week na mi shla engagement bi so me sha mo kawana me ka chose edru bibia falasifo no sheda koso Yesu hwe na bisa senti bi bianti etimi ja oba na ware ya na aseto so monken kanye na watwere se kane no na nkente sa oba ne obarima ne nyame bohom na so wankasa wadwene ne musuban enti ana moma ye ne sa na nkane ente sa eduru bia adwene na wo fa no wa break ho se me pesa me stop abanyame ne wonwie ye nyame ama 2021 to for a purpose ababa wa binti abrantie binti nyame atimi de obi asare 2021 mu na wa fro abrosa tenten sem pese me kum ho nyame ne nwie nkomfa ne enta so a great opportunity mama no mi say onyame opagya ye free 2020 no onyama pa bi ma wo se nyame ne wa wi a wonsro etimi onu mi de hyeme ho nkran se na me nya de amehwehwe a o kira onyame betumi ayo se nyame ma ye no ni mi wie ye onyame wo baabia sister wo de wo bedru akwantwe mo adai enipa wo Ghana nyina nipa wo Togo nyina enipa wo nyame fa obi antu kwai nanso hwe wo mokwan bezia ye feri wo mo ye refuse wo mo no bisa se ada na wo nkwa de onyame ma kwa ma ukopie Germany ho ada na onyame ma kwa ma ukopie Canada ho ada na onyame ma because e bin ma try but onya nanso wonwu you na be mumu ye ya bobin mu fra brocha bagana nanso ukra de problem won name won krata won sankan ye but na won saka won krata na see self is it's enough but me some show kran ka tro say won saka won krata na me kan afen onyame abema wasa ko anim wo dan krata wo tua dan kade but on be ba ho so nyame bie kwan bi ato no atodan on be ba ho so corona yare ne de wo ho nanso wonyame nim ba bia wo de wo kro o catch Israel for say ya dia kra etwa mo mfa mo janye mo dona no mukumo mo wana na say ya dia ni etwa mo a on say me no wa pam sister nyame no wa pam yakobai enipa bi betimi ne wo hwie bon kontin hwe wachi from them one we free day one a wo di besi nne hwe ni padodo a free life wonya wo mo hwe ebi kra la wo na wo fom wo mo wo pa na chaw ebi so no na fom wo nanso ni nyina ma office wo ne wo hwie bebre kru ane o mahwie bebre yirenom ane o mahwie nanso wonyame a wote ase na hwiase
enyina ya ne dia no hu ade enyina visible and invisible God sa nyame na onim ade enyina no wonim wo sin wankasa wo tinyu dodo no wontimi nkan ba nyame wonim dodo ena no pay mbese me show bin crying catch us say 2020 men jeja ho e wo msa nyame mo den e wo msa mpa enyama wo fam no wo susu ze wapem nanso si say onyame ne wo hwieye Joshua yes of course what ba kokora nanso dia ka ne do so sin de wayo sister me se wo beton sase nya sase me se wo beton sase na wo besisi adan na dan ahonya de nyina no Bible says onya wiase ne ma nyina na hwere kra de mfaso ne so nanso nyame amon se bra na bedi hia sa obi de ba last year obi de ba last 2 years obi de ba last 3 years obi de ba even last 4 years past years atwamo nanka wo su no de da bench bi so ba wonyame bia kwato ho no de wada bench so me se abrantia ba akwarewa me hunim hyanda bia me kotema ne mani age abrantia toku besa no de go hwibalom na me shop or community 9 driving school Mr. Tata me my good morning abrantia ba na omu toku be e be dru ba bi na me huni biem me number bia na me kwhwa pipipi mi obi ababa mi twamani a abrantie ni twi taxi na nswan bi total corona bi nam say na den nansa so papa de nyame aye ni o se de me ntwi trog bi me ntwi hwi baro ni bi na emum ha wonhwe yo bedra hwi baro no ho abom fia na so nyame ne wonwieye anhwe de bi no kro because sane no obi anya ne ho a woni ba bia wo firi nya ne ho saa ba se nyame a wo fam no hwin nyame a obata ne hwin nyame a menya na ne ma mensa de wo nyame chia me eka no se nyame a obata ne ho na bode me asase no ode mbekwa wieye pa Joshua was old and advanced Jesus catch Yesu catch nyame catch sense Joshua minim pass wa bakokoro anya se mi hunu yo mani ehunu me ho se wa gogo nanso so no de aka no sa sorry na kofa sister enema bi ho no mu a won hwe ye obi ba redeke wa no wa gira fa ko no stagnant na se wontimi ko wani mu biem bia we make us we minister obi ba hwe wa so de ya kokora obi bia we ya o man pen ye so se said wa nyini dodo nanso nyame se woni won hwe ye there is more ahead of us. There is more ahead of Ghana. Will be betumi afa na de apia ba wo mamu na yenya mfaso papa bi. Adentra wo se wo condemn ho. Onyame ne wonwie. Enipa betumi ni awie I don't care. Enipa betumi ni wawie onyame nko na wote ase. Ene na bia kom ho. Ene na bia usika kora woni sika. Ebia na kora de obedi kora wonya bi. Eno maame ne frem wote. Papa bi frem so maame ne minyane number na kampese me boa na kakra. Nam so make aso on friend and so on friend na nyo no mawie kora no na course no behwe. Ebi ne number 900 700 na gu phone so yo. Maame no afre ya no. Wono de ofam nyina no onim se nyame ne nwie yo. Ba call na why no be so person obi kwa de ma no maame no say wutie me a me wie na me contact to a friend na me fama papa our friend asetra ne abrabom no enema bebre ana me hwa me phone so a che say enema bebre nyina kwaye de media kwale yo school de afi eduru kwa ma ho mete na so nyame ni wonwie ye si onia no na wonsu na wo bre ni nyina akatua pa bi wo ha wo nyame de bema wo menim de wo fam ebia na nkofo ya amasese no opese wo kun ho menku ho don't harm yourself don't kill yourself because onyame oni wonwie se nipa no wie no to twena wankasa hu se nyame ne wonwie Adom 106.3 ana wotie se nyame ya nyana na ya me no ogusu a wo ye nyame oni obi enche na nyum nyam feel like die I will love you till I die oh papa minyame metu chuma mawoda minyame mebo me sama mawonkoa unimi wo unyami muda oh nyame unimi wo so wo tidie nipa bi kafa ho abrabom pa na wo tim se de ye kai nimi ne wo ya
de bia sa to aso for so ampo bia na no kre nanso the way you see a packaging no na ya ton wo ne ya say wo so fanyinam de fare de fanyinam wo ko ho a wo nyame kra na adia na ma da sister wo no wo ba wo bi wati obi dia cheye won sen hana Job amane wo fa mu won to Job die no ba ko Yesu kra de egu na ni ma se to strength say you run home they will naked him enso ni nyina no otimi na nyame ka kire no ba bi opese wadru Yesu so bo modern edu ba bi ni ebesi na bo osi no nyame anka se ebesi mabo edu ba bi a dodge amane no ya de ba fore wo enso let God be God in every situation. Never cause ni bi ade na wo femo medo wa kwasi wo se san wadwene wa fa wa brabo mo no if se nyame ne wonwie ye e bia wadwene se wrade mi awie se kura de ba bia ya dro de mi amawie sa ade biara ni wa menyo se ni e be ya me so wani medo wa kwasi wo hum medo wa kwasi mi wunda medo wa kwasi wo hum Twenty 21 bomode na totonie meyi sesa wadwene free ne mabiara na negativity no choice of voice free one mo ba yenye yie ene menyina say bibia nkoyie say kura de me be wiase be ye den ayo amse be baka bia before ye pa awrade Jakopo hey ayo hey ebi ye night o kana ye dada macha say hey I say bo so ye ko sku na ho ayi na ye bote e hururi si ya pam that become me be me to say wo furu musa because the time so na ye djuma bitima na papa kokura pa so my okay there o ya me won pa ma obi bia wate and then ebre no achiachia every power ho and you egu now the city betcha 0302216561 0302216562 Doba Mweso Mpacho, good morning. 0302216561 Doba Mweso, good morning. Good morning Mpacho. Reverend Mwacho Nanape yo intazon yankasai yo tudiam on show pam Reverend Sempada Abre Mempo Memabra Boom. How they can to be encouraged. Reverend, man, when the Chidiampo on your debut, Reverend. Messi, if you pa Reverend Mintas will be a crasher, yes, Muji Chab, Body Chabet and Koto. Na, the Bianopon, no corner, Neptune Lampa, on some young upon me. And to make you be beyond there. You need to have self-confidence. You need to encourage yourself. You need to what? Have some special trust. And then you be focus. What's Sunday? Never commit suicide. Homicide, regicide. Never kill yourself. Reverend, we shall be at the promised land. Reverend, thank you. To be continued. Full stop. Okay, me da se na me insurance so intazone 0302216561 okay na me wani mi wie yo Doba Mweso, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. No way to say mini abema Nyame adumo sofo. Also kasara munse wo kasa free no way. Oh, when it's sofo, when you watch me ni oh, sofo nyame so ya na eni unkura shepa chese mitie nyame samno ana chese ama
Kese me kura nipa anya nkura hye ne awre chechire de tena wiase. Ewrade woni wonwie. Na mi shira pa ya na me akase de bia no nkwa no babru nka me kase nkwa na wunya nkwa hye because nipa ni bebre o why chechire no wo ha sane e meka no na ama nyame asam no kura ye din na de meka ne se yenyina yemfo wodosa na yemfa ntire wiase na nyame so nhyira no wabusu yenyina sofo. Amen. That's Milia Bema Nyamesa. Monko so nhwam ho yie why. Yo. Ya come. Mr. Jekum. No wife eating. Honorable Jekum. Gaba Mason Pacha, good morning. Good morning, so SK. You are fi? Papa. Mama, Odian Kasa. Oh, Papa then. Oh, Odian Kasa. Yo, Papa woni ba de ba ko amesun wiase. Ma kan kire sem na eto bebi esuafo no Peter ebisa nkofo no se eyese yitie nyame mom since e tie ni panne because ni panne e wo limited etimi fi but nyame ekasa ensi se we nipa we abranche nipa binim betimi esi dinae ebetimi agada aka say this guy cannot make it. That is the statement of men. But unyame say with God all things are possible. Intimi metanasi hu say Bible say one hour do want to eradicational adi na tibua wo ne wi wonyi wan kase adi binom it is nipa si dinae eka say wo ntimi nya. I remember Reverend Bishop Usu starting in criticizing no in so be kura no one percentage of now so when you remember we do no they started inviting no then I will film will be betting me catch us a branch and this situation we because scratch we kura I deal with the already went to worry that and you know okay of videos so be say no be na so me kura mango school da Papa, enya brofo ne yedi man enya brofo ne yedi tene radio so eye nyame Papa headmaster almost 30 years Papa woni bibi obi wa ko school wa ko university akọ university village na so onya radio no so ntrai eye grace ena nyame de mani yafi yemfensia medasi erade be koso apejaf so woni enwie do ba hu good morning me ba tana ho te se wo hene Oye, ajen mo ni kase fro Vancouver. Mate won kadada. Mo juma. Afi panso. Afi nkometo yen. Ano pedi 2021 ya session bi. Ya be juma no. Dia me kan nyina ne se na me to na me ka se so nya me favor ebe obi so a emfa sade o sitie. Because we radio station here motetin. We nipa omoba ho beye adwuma no. Utimu se omo ko school graduates eni ade a eba ho ba yesu itimi ba ho be ye bibi ti ya na mtezi busa mo se na me ko ame ne wen itimi invite me se blessed station am ye program because ye ka se dun ko na nka me nka ho enso onyami favor enya to so a baby onnem bia no na inshiran ko enya edewoko ndi mi fi se nyame de odon bono na don't to so o mo ni mo wase de biara da ti warin kan ono no me o mo ye na me favor enko so eni ye chisa no ba bia ye ni se kokora no e betim de akura ho am ye kunye nkunu di bye bye mesme da se me family last kora do ba hu me good morning fine morning kokuima kokuima na kuroboduma se me da waso yo me da se die nyakopon aye amame no e kan adaje bebo ye bi se no be bia me wo first e wo nkran na brabo no e mo edin mame ti me akroboduma se no na me fi se ahade bibie mi ho a metimi aye enso digire mo ame bompa ye no die dama me akroboduma se no me fe se wo hye tokrom kwa de se nyakopon se obehira wa bompa ye obehira na wa ye bia mame ankasa ma mikwa no me nwanwa
edwuma me ye no me da ho kra na ni e bokokoko obi wo ha ne mpaboa kra free nkan no na e bi abre me wo kroboduma fe nyakopon ade a wotimi ye no da waso ni edwuma pa wo ye Menso me da se okay, no problem. Do about menso kafra. Adom 106.3 and Augustua Uti. Me do chat to what about menso good morning. Good morning, Sofu. S.K. Coffee riser. Sofu. Hello. Sofu Apom day. Na medom now so Near I didn't tell me free but I say. Sofu Odubia and some Akina Obobi Kofo Wabomo. Some Akan I say Abakari Obi Wabakabi Biacho. So Ubina Samson Kamanan. Two bosses jump in the wood of a show. So for the Niscan uncle, Niscan, now, yo, the Bob would be an annual banana to a Ibo pet nor so. Bowal, Yawala, ya worry. Yaya, phone I didn't yaw, so. We say to Alapaya, Bakada Mania Manada. To Ama, well, I see, I had to take. Just off from Bombay, Mufame. Now would be Biason Shano, the Batin would be Kunukun. So for Bayati, Mufam Pabonta, Chip of Papa. But that's it. I mean, sure I. Menso me da se nyame ensra o kofi rata. Ahana me de chorus ni ABC. Aka sima ensiana abononum. Obeti bishop ya usu ansanso so enka na ono so edibi atwa so akwentio na asasura no ba ahina obefa ya meka senya na woni morade ya unyame ni focus wo tonsi ogu abonefo ne trinifo nyina sofra trumia kwante sei so na fawrade 2021 Maniema 2020 no fame and san konka you focus nyame bi o ha do hoto no so na nkofo nka nchiro se nyame bi ani agrofi medase ayo nyame nshira papa S.K Appiagyei. Good morning.